Reka tubasuhuze inshuti bakunze mukurikira ibiganiro byacu hano kuri YouTube channel yacu y'Ikinyarwanda dukunda ID. Njye ubasuhuza nitwa Simeon Muhumuza. Uyu munsi amakuru agezweho nkuzaniye nuko kuri uyu munsi ihuriro rya AFC M23 rirwanya ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ryamaze kwizeza abaturage batuye muri santere ya Kinigi muri teritwari ya Masisi ko ingabo z'iki gihugu umutwe w'iterabwoba wa FDLR ndetse na Wazalendo bitazahakandagira. Kuva mu cyumweru gishize ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, FDLR ndetse na Wazalendo byagabye ibitero bikomeye mu bice byo muri Masisi byegereye santere ya Rubaya birimo Kinigi na Cugi bifite intego yo kubifata. Mu ntangiriro rero z'iki cyumweru amakuru yatangajwe n'abakwirakwiza icengezamatwara rya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yavugaga ko Kinigi, Cugi ndetse na Rubaya byamaze gufatwa na Wazalendo. Mu gitondo cyo ku itariki ya 26 Gicurasi, AFC M23 yagabye ibitero bikomeye kuri iyi mitwe y'ingabo maze yisubiza ibice byinshi byari byafashwe ndetse isubiza iyi mitwe kure cyane ya Rubaya, igice gikungahaye ku mabuye y'agaciro ya Koruta. Uwo munsi umuyobozi wa teritwari ya Masisi washyizweho na AFC M23 Emmanuel Ndizeye Rutebuka yasuye abatuye muri Rubaya abamenyesha ko ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'imitwe bikorana bitazigera bifata iyi santere. Ku itariki y'uyu munsi ya 28 Gicurasi 2026 Ndizeye yaje gusura abaturage muri Kinigi ababwira ko AFC M23 cyangwa ARC ihari kugira ngo ibarindire umutekano inarinde imitungo yabo bityo ko iyi santere itazafatwa n'ingabo za leta. Mu magambo ye yagize ati nta Wazalendo nta FRDC cyangwa FDLR bizakandagiza ibirenge muri Kinigi, mwizere ARC. Uyu muyobozi yabwiye abaturage ko bitandukanye n'ibyatangajwe n'abashyigikiye Wazalendo n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, AFC M23 itigeze yamburwa Rubaya na Kinigi. Ndizeye yasabye abatuye muri Kinigi gukorana n'inzego za AFC M23 kugira ngo bafatanye kubungabunga umutekano waho, ibikorwa by'iterambere bikomeze mu mutuzo. Ngizo updates zigezweho mu ntambara iri kubera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hagati y'umutwe wa AFC M23 ndetse n'ingabo za leta arizo FRDC, FDLR ndetse na Wazalendo. Nitwa Simeon Muhumuza. Iyi ukurikiye ni YouTube channel yacu y'Ikinyarwanda dukunda ID.